Moiwa ya khabane wa Sesotho Sermons and Programs. Ntumelle ku dumedise hoseng wa letsatsi le letle, tsatsi la Sabata. Ku dumedisa ka lebitso le letle le leholo la mookamedi wa kgaso ena e leng Morena Jesu Kriste, mmupi le moetsi wa batho le dintho tsohle tse teng lehodimong e ka sitana le lefatsheng ka sitana le yona tlholeho yohle. Mme he letsatsing la kajeno o na le nna ke le kwantlane molefi ke ntse ke na le moifo o ikarabellang tshebeletsong ena, ntate Thapelo Letete, ntate Seiso Mokuditi, ntate Moribe Lethapa. Kajeno re na le ntate Khatleli, ntate Boithatelo Khatleli. Me ntate Khatleli o sa re tsheditse ka dinako tse ngata ka bosebeletsi ba hae tshebeletsong yona ena. Me ke tla re ha kgutshwanyane fela ntate a ko phamise letsoho o go ntshe lentswe o dumedisa babui. Babui ba kgabane ke a le dumedisa bohle lebitso le letle la Morena Jesu Kriste ya re fileng bophelo le ho fihlela kajeno. Re a tseba ha so qete ka rona. Haleluya. Amen. Ntate Khatleli, ditaba tsa hae kajeno o re fela Nako ke mang moo. Taba ena e laetsa ke thahasella hore banna ebe watche ebe ha e letsohong la ntate Khatleli kapa ha e letsohong la mmutsi wa potso kapa e banna nako ena watche ena e ka ba e letsohong la mang. Empa o tla kgwasolla a re nehe re utlwe mmu ya kgabane. Mme ntle le tshenyo ya nako ke kopa re tle re inamise dihlooho bohle thapelong ha re beha ditaba tsena mo di lokelang ho ba teng ha re etseng thapelo. Ntate ya mosa ya tletseng mohau, modimo o motle, modimo o leng hae lehodimong, ntate re lebohile ka tsela e kgethehileng ka mpho ya bophelo. Re leboha la hore thusitse ra hlola diqholotso tse mmalanyana tse re lanna ra teateana le tsona hore mosebetsi ona ha o phethahale. Ntate Khatleli ke enwa ntate o tlo tla fetisa ditaba tsa lehodimo la hao. Re kopa ntate ya halallang o be le yena, mohlonolofatse o mo fe matla o fetisa ditaba tsena. Mme kaofela wa rona re kopa o re fe tshwarelo ya dibe modimo wa rona. E se hobane re lokela empa e le hobane mohau wa hao re dumela ruri hore ke ona fela o re lekaneng, ke ona fela bokamoso ba rona. E ba le babui bohle ba qalang ho utlwa ditaba tsena e ka sitana le ba di utlwang mehla ena. Re tlamahanya hangwe bohle ka lerato la hao le nnete ya hao o fihletse wa o hlaha ka maru Jesu Kriste e motle. Re a kopa re a rapela ka lebitso le letle la Molodi Jesu. Amen. Amen. Me babui ba kgabane ke mpe ke le hopotse hore ha re ntse re mametse ditaba tsenana dipotso tse bang di teng di tle di hlahelle leboteng leno la Facebook, di bonahale hape ka mane ka kanaleng ya rona ya YouTube ho ba kgonang ho kena ka teng e le hore re tle re di fetise ha thero e fela moreri a kgone hore a kene ho tsona ka mokgwa wa dikarabo. Me hape re sentse re tseba hore re lokela hore re boele re ne re fane ka maikutlo e bang a teng maboteng ana a tshwanang ao ke a badileng e le hore re lokolile hore ya utlwang hore taba ya mohlonolofatsa a fetise amene ya hae jwalo ka se ke supile ya nang le potso a etse jwalo. Hape bao e bang bana le bohloki ba dithapelo a re ngoleng mme re tlenne re rapedisaneng ka mohau wa Modimo. Ntle le tshenyo ya nako ntate Khatleli dithapo ke tsa hao ntate. Ke lebile mohlanka Morena Jesu o etse hantle. Baeso ke se ke la ka dumedisa mme ke rata ho pheta hape ke re lebitso le leholo le matla la Morena Jesu Kriste ke sa le dumedisa. Mme re tla re bua ka sehloho se reng fela Nako ke mang moo. Nako
ke mang moo. Sehloho sena se tla tjena ho rona re le Basotho tsatsing la kajeno lena. Mme ke rata hore ke supe hore Basotho mokgwa bona e le setjhaba ba na le tsela eo ka yona ba balang nako ka yona. Ba bala nako nakong ya selemo, ba bala nako nakong ya letsatsi, ba bala nako bosiu kapa motshehare. Ha e le nako ya selemo, ba na le mekgwa ba e shebang ka yona ka ho utlwa maemo a serame. Ba tseba hore ha serame se otla dipholo hodima mahetla ke nako efeng. Ba tseba hape hore ha nako eo ka yona kwena motjheso o ntshang kwena bodibeng ke nako efe. Ba tseba hape hore ba ka sheba hona ke nako efe ya selemo ka dinonyana ho fihla ha tsona kapa ho nyamela ha tsona. Ba tseba hape hore ba ka sheba le nako ya selemo ka hore na difate di ka tsela efe le ditlama tse melang ke difeng, di a shwa, di a fetoha, di a thunya kapa di lahla makgasi. Ba tseba hore ntho tseo kaofela ha tsona di bua ka nako. Nako Basotho ba e tseba le bosiu ha o le lefifi ba ntse ba sena tshupa nako, ba e tseba hore ba sheba dinaledi, ba tseba hore naledi e itseng ha sefala bohoho se le mona re a tseba hore e ka re shwalane ya tshwara, ha mphatlalatsane le mona ha se lemela se le tjena kaofela ha tsona ha ba ka di bitsa ka mabitso. Ba tseba hore e nngwe le nngwe ha e le teng, ha e le o kae ke nako efe ya bosiu. Ba tseba le nako e bala motshehare, ba tseba e bala motshehare nako. Ba sheba ka meriti hore na ha moriti o etse kae ke nako efeng. Mme tsela ya rona re le Basotho ha re bua ka yona re sa sheba tshupa nako ke hore ha o so bona rena meriti o etse kae, wa tseba hore e se ile motshehare. Wa tseba hore ha e se le kae ka nnete motho o tla ba tshwara he hona tjena se le bosiu. Nako ngo bo makala gona ke bosiu jwang tsatsing tse le tjhabile tjena. Ntho ha o bolela nyana gore nako ena mona mo seng le teng ke lo fihla mo ke yang teng bosiu kapa ke lo sitwa ho etsa lebaka la ka lebaka la hobane nako ene se ntshile. E tla re hape ha sha moriti mo leng teng Mosotho a re ikete nako e sala ngata a itjhebetse fela meriti. Morao tjena se rena le ditshupa nako tseo re ka di shebang tsa re jwetsa hona nako ke mang. Empa nako e bonahala le bohlokwa bakeng sa motho e mong le mong, e bohlokwa le ho rona re le Basotho. E bohlokwa nako. Ba tseba re ko jwetsa ha e bohlokwa fela ho Basotho, e bohlokwa le ho Modimo. Modimo hantle ke yena ya entseng nako. Ke yena a entseng ntho e bitswang letsatsi, a etsa le ntho eo thweng ke veke. Ha le hantle veke e sitwa hore e ka hlaloswa ka tsela efe kapa efe lefatsheng mona. Di-scientist di sitile ho e hlaloswa fela ha o fihla Modimo. Hona beke hobaneng ha ile matsatsi a supileng e se matsatsi a 10 kapa matsatsi a mararo. E hlaloswa fela ha o fihla Modimo. Le hona Modimo re ko jwetsa haleluya, Modimo wa bebele ke yena fela tsa mo e hlalosa hore na beke hobaneng ha ena le matsatsi a supileng. Ke Modimo wa nako, ke Modimo ya entseng le hore re be le nako ya kgwedi. Kgwedi ena ba e etsa hore ha ntse e latela kgwedi e nngwe di be di etse ntho e thweng ke selemo. Kaofela tsona ke dintho tse entsweng ke Modimo. Modimo ke Modimo wa nako. Nako e bohlokwa ho yena. Ha e bohlokwa hona fela re le batho, empa e bohlokwa ho Modimo. Mme nako ena e re buang ka yona, Modimo o buile le rona hape ka yona, a re supisa ho Morena Jesu Kriste. Re ko jwetsa hore e nngwe diketsahalo tse bohlokwa ka ho fetisa lefatsheng lena ke ketsahalo ya hore Morena Jesu Kriste o a tla kgetla la bobedi kapa wa kgutla hape. Hantle ha dikgang di phehwa ke dikgeleke, ena ke engwe ya diketsahalo tse bohlokwa ka ho fetisisa ha e sa le Morena Jesu Kriste a ba teng ntle le thuto ya pholoho. Taba ya hore Morena Jesu Kriste o a kgutla hape e bohlokwa ka ho fetisisa ntle le thuto ya hore motho a ka pholosa dibeng ya ba mohalaledi a ntse a le lefatsheng lena a ntse a ja papa le moroho. Ketsahalo ena ya ho kgutla ha Morena Jesu Kriste e bohlokwa bo bokanakana ka lebaka la hobane ke ketsahalo eo ho yona Bokreste mona re fumanang e le yona e arolang tumelo ya Bokreste, ke be jwalo, e arolang tumelo ya Bokreste ho ditumelo tse ding kaofela.
ba bile teng kaofela bo Mohammed, ba bile teng bo Buddha, ba bile teng kaofela ba ngola ba siya melaetsa ho balatedi ba bona, empa ha ona mohla ba ile ba ba tshepisa hore ba tla kgutla. Mme le hona ha ona mohla ba ile ba tshepisa hore ba tla kgutla ka seqo. O tla utlwa batho ha ba ntse ba bua ka medingwana ya bona kapa ka batho bao ba ba latelang, e ka mohlomong ba tla tla, haeba ba tla tla ba iponatsa ka dibopeho tse itseng. Jesu yena o bontse hore o tla tla ka sebele, ka maru a lodimo, ka moruo o moholo a reka nyoloi, a okametswe, a aparetswe ke manyoloi, bongata ba lodimo bo entse lefito la leru bo theoha le yena. Ena ke engwe diketsahalo tse kgolo ka ho fetisisa e arolang bokreste le tumelo tse ding. Hape ke engwe ya diketsahalo tse matla ka ho fetisa e otlollang le dithetso tse ding tse ngata ka hara thuto tsa rona re le bakreste, jwalo ka ha re tseba hore se re le dikotwana di ngatanyana, e otlollang thuto ya bafu, e otlollang thuto ya bafu. Haeba Jesu Kriste o tla kgutla a tlo lata ba mosebeletseng ba phela le ba shweleng, e shanofatsa thuto ya hore batho ba shwa ba le hodimong. Hobaneng ha Jesu a tla ba lata fela se ba le hodimong? Ke engwe thuto tse matla ka ho fetisa thuto ena ya ho tla morena Jesu Kriste. Mme ha re ya bukeng ya Mateu kgaolo ya 24, ke moo morena Jesu Kriste re kopanang le yena temaneng ya 32 le e latelang. A re ithuteng ho lekanya ditaba ka sefate sa feiye, lekala la sona ha le se le bonolo, mme le se le hlahisa mahlaku, le tseba ka hoba le hlabula le haufi. Le lona e tla re ha le bona tseo tsohle, le tsebe hoba mora motho o haufi o monyako. Morena Jesu ha na bua le barutwa ba hae temaneng ya 3 le ya 6 hona kgaolong ena 24, ho thwe ba ile ba mo nkela ka thoko ka morao ga bue ditaba, ba re morena o ko go bolelle hore na taba tseo di tla etsahala neng. E ne la qeta ho bua ka hore tempele ya Jerusalema e tla heletswa ho ska sala le jodima le lejwe le leng. Mme ketsahalo ena e ne le ketsahalo e bohloko haholo ba Juda, hobane tempele ya Jerusalema e ne le engwe ya ditshepo tsa bona le motlotlo o mong o bana bana le ona wa boteng ba modimo le wa bokgabane ba mo modimo a iponahaditseng ka hare ho bona ka mohau ono. Mme ha o thwe mohau ono o tla heletswa, ba dumela hantle hore taba ena e tlabe le ha lefatshe le fela. Mme morena Jesu Kriste a ska ba bana a ja nako ka hore a lefatshe le tla fela ka nako e sele, Jerusalema e tla timela ka nako e sele, a hla dikopanya hona mono, a hla di arabela. Mme ha ya arabela a re mono temaneng ya 3 e re itse hobane a dile thabeng ya mehlware, barutwa ba hae batla ho yena, ba nnotsi ba re ho yena, re bolelle nako eo ditaba tseo di tla etsahala ka yona, le ntho e tla ba pontsho ya ho tla hao le ya ho fela ha lefatshe. Jesu temana bone a araba a re iponeleng le ske la thetswa ke motho, le tla utlwa dintwa le medumo ya dintwa, mme le mpe le bone hore le ske la tshoha, tseo tsohle e ka kgona di etsahale, empa le moo ha eso be bona bofela. Haleluya. Morena Jesu Kriste o araba mona re ketsahalo ena e kgolo ka ho fetisisa ya ho tla haka le tla e bona ka dipontsho, jwalo ka ha le hlabula ha le tla le bona ka difate ho fetoha. Le nna ha ke tla ho na le dipontsho tse le tla di bona. Ha engwe dipontsho tse le tla di bona ke dintwa, empa tanki modimo re santsane re qala mona, re tseba hore re nakong eo lefatshe hona tjena le leng tsitsipano e kgolo ka ntwa e sentse e tswela pele mane Ukraine mane ha Russia e hlasetse, mme lefatshe la Europe le a tlakella le batla ho thusetsa Ukraine, mme Russia le yona metswalle yona e sentse e nonya melamu, e nonya dikoto hore le yona e tle e thusetswe Russia ha o ka thwe Europe le America di etsa ho hong. Lefatshe le batla le tsipanong ke hona. Empa morena Jesu Kriste, haleluya, o sa re file tshepiso mona hore hara ntho tsena tse tlang ho ba dipontsho, medumo ya dintwa e tla ba ntho enngwe, e tla ba enngwe ya tsona. Mme taba ya bohlokwa ke hore empa ha se bofelo, ka mantswe a mang lefatshe le ke la fediswa ke ntwa. Hona le batho ba bang ba tshoang nuclear weapon e ka nna ba teng, morena Jesu Kriste o sa sebetsang le yona eo. Haeba o batla ho kgathatseha ka mabaka a hao, Jesu yena sa itse le ke la fediswa ke ntwa lefatshe. Empa o bua ka taba e ketsahalo ya ho tla ha hae, yeo yona
e tla ba yona eo lefatshe le tla timela ka yona. Ena empa e le pontsho fela hore hela sheba nako ke mang moo, sheba nako ke mang moo. Mme re tlo bua ka dintho tse seng kae tseo Morena Jesu Kriste a re fileng tsona mona e le di matshwao ho fapana ha manaka le ho pelekana ha ona a nako ya ho tla ha hae. Mme ka hona ha wa shebe o ntso ipotsa ona hana nako ke mang jwale, e ka ba nako ke mang. Haeba o sa tsebe hantle o ka botsa motho ya tsebang ho bala, a bala Bebele, a bala dinako, wa mmotsa hore nako ke mang moo ha o sheba. Kapa ha o bona hore e mong wa eno e ka o sa lebetse nako, o sa itebetse hore re nakong eo re lebetseng Jesu Kriste ya tlang, wa mmotsa hore na o shebile nako ke mang moo. Hallelujah. Hona le sefela mona seo se hlahang ka hara difela tsa Kriste pineng se reng ha re tsebe nako eo Morena a tlang ho tla ka yona, mantsiboya kapa ka meso kapa hara kgitla bosiu. Ena o re eme re lebele mabone a ska ba tima, hobane mohlang a tlang o batla ga tla fumane re ntse re eme re mo lebeletse. Mme chorus ya teng e re mo letetse re hlokometse, re mo letetse re hlokometse, re mo letetse re hlokometse, re eme re hlokometse. E tswela pele re Jesu mohau hedi wa ka, o tseba le tshepo ya ka, mahlo a ka tla o bona, ke utlwe o ntebeletse, mohlang o tlang o ahlola, ba bang ba tla o baleha. O motswalle ya ratehang ke tla dumedisa ke letile. Pina ena e re tlisa tabeng ya ho utlwisisa hore Morena Jesu Kriste o tleng a hae, taba ena e amana le nna, e amana le wena. Ha se taba eo Morena Jesu Kriste a e buileng fela e le taba e bolelwang lefatshe, empa tseba hore taba ena e amana le nna le wena. Ka hona sheba nako ke mang moo. Morena Jesu Kriste ha a qeta ho bua taba tsena, o re nka a re isa ditshupong tse tla supa bona hana ha tla re tla bona ka matshwao a mang a feng. O itse mona re tla utlwa ka dintwa le medumo ya dintwa. Ha ntwa e nngwe fela hona tjena, ho kala e nngwe, ho rora e nngwe, ho etsahala e nngwe, mme o bonala taba ena ha e etsahala ho shwa batho ba bangata haholo. Re ke o nke re sheba gona Bebele re hana dipontsho tse re tlang ho di bona ka hara kereke ke difeng. Ke bua ka hara ba Kriste jwale, ha re shebe ho sele ka hara ba Kriste e ka ba re tla bona kang e le dipontsho tsa nako hore Morena Jesu Kriste o sa le haufi le ho tla. Tlo le nna re bukeng ya Timotheo wa 2 kgaolo ya 3 re nke temana pele re theole yona. Timotheo wa 2 kgaolo ya 3 temana pele re theole yona, re tseba hobane mehleng ya qetello o tla hlaha dinako tse bohloko. Hona le phetho e lengwe ke ratang e reng tseba hobane mehleng ya qetello ho tla ba thata ho ba mokreste. E re hobane batho e tla ba baithati. Mamela ke itse utlwise hore taba tse bueng ka tsona di ka hara kereke. Ha e bue ka batho ba ntse ba tsamaya ka ntle mane ba sa reng letho ka Modimo, ba sa rateng Modimo, ba sa batleng Modimo. E bua ka batho ba ka kerekeng. Paulo Simona hana ngola Timotheo na mo jwetsa hore a tla tse hore nako ke mang ha sheba ba Kriste ka hara kereke. Hore mehleng ya qetello batho e tla ba baithati, ba ratang leruo. Ba Kriste ba tla rata leruo. Mamela e re hape ba Kriste e tla ba bakaki le ba ikakasi. Ba Kriste e tla ba banyefudi. E re e tla ba sa utlweng batswadi ba bona bana ba Kriste, ba hlokang teboho le borapedi e ntse le ba Kriste. O re mone e tla ba nang ba sena lerato la hlaho ba Kriste ba mehleng ya qetello. E re le ha e le ho tshepahala e tla ba Kriste ba sa tshepahaleng. E re e tla ba Kriste ba etseletsang ba bang
ba sa tsebeng le boitshwaro ba Kreste ba boitshwaro bo hlephileng e re o tla tseba hore Nako ke mang. Nako ke mang mo ha o sheba kerekeng ya eno ba Kreste ba o ba bonang ha ba o kene kereke o shebeletse molaetsana o mametse molaetsana o bonang ha ba dintho tseo wa di bona ka ra batho ba ipisang ba Kreste sheba Nako ke mang mo. Nako ke mang mo o re mona hape ba Kreste e tla ba batho ba senang boitshwaro ba hloyang ba molemo ebile phetolo e nngwe re e tla ba batho ba nyefolang batho ba etsang ntho tse ntle hona tjena ke dintho tseo batho ba bang ba di tsebang hore le ka hara dikereke banana ba sa senyeheng bashanyana ba sa nweng jwala ba bang ba ntseng ba kena kereke le bona ba ba shebela tlase ba ba kgella tlase ho banana ba sa robaleng le banna le bashanyana ba ikutlwang ka kare ba shota ka lebaka la ba Kreste ba bang sa no ska ba nka ke batho ba kantle ba re he lona le kwaleng ba Kreste ba bang Nako ke ba mo e re ba Kreste e tla ba baeki le ba halefi ba Kreste e tla batho ba hale e tla ba batho ba ikgomosang e re ba Kreste e tla ba batho ba ratang menate ya nama e seng modimo ba Kreste Nako ke mang mo Nako ke mang mo e re ba Kreste ba tla ba le sebopego sa borapedi ba Kreste ba tla ba le sebopego sa borapedi empa ba furaletse matla a borapedi matla a borapedi ke mang ha se Jesu Kriste ya pholosang matla a borapedi ke mang ha ke eng ha se o tsebana le modimo le hore a tsamaise bophelo ba hao letsatsi le letsatsi empa batho bana ba tla ipitsa ba Kriste ba re no le rona re ntse re le ba Kriste Nako ke mang mo Nako ke mang mo e re hara ba jwalo okay re ke qetelle mona re ba tla ba latutse matla a bona mme le ba jwalo ba furalle ba Kreste ba mfuta o ba furalle o tseba hore bana ke ba Kreste ba Nako ke mang mo hara ba jwalo temana ya botshelela ya bolela ho na le ba kgokginelang matlung mme ba hapa basajana ba imetsweng ke dibe ba kenweng ke ditakatso tse ngata hela Nako ke mang ha se mehleng yana mo baruti ba bangata le baetapele ba bangata baholo ba bangata ba Kreste ba bangata ba keneng ka hara kgafutso ya bohlola na basajana ba imetsweng ke ditakatso le bohlola o thola hore ba Kreste baetapele baholo baruti ba bonahala ba inyakalatsa ka bona na Nako ke mang mo Nako ke mang mo e re bana ke mofuta o ithutang ka mehla temana bosupa empa ba sitwa ho fihlela tsebo ya nnete le ka mohla o le mong mangolo a tla a ballwa e seng o ithuta le ho ba le tsebo a ballwa moetlo mothetho hore re badile bebele ho bala bebele mono le teng ho ntso bala bebele ha ona phoso batho ba modimo ena ntse le bala ntse balwa le rona mane fela na ditholwana tsa pako di teng na bebele e re dintho tsena ha di bona ka hara bo Kreste o shebe nako morra motho o sala haufi ka ho fetisisa nakong tsa pelenyana dintho tsena ne ntse di bonahala ka mokgwa o bobebenyana empa hona tjena di keneletsa haholo ho ehlileng ho na le dikereke tse ngata tse o thola hore ehlile mokgwa wa boitshwaro le eng kaofela le dinyatso tse jwalo dikgalemelo tse jwalo ha di sa bua ho so bua fela ka hore ho be monate kerekeng ho no le monate ho le hotle ha hona mokreste moruti a rutang ditaba tse ding tse fapanang tseno hantlentle bebele e re ehlile batho ba nako yena ba tla ipokella le baruti ba rutang ho ya ka ditakatso tsa bona batho ba tsa kereke ba re mona ho bua ka rona re batla mo ho bua ditaba tse sa re kobise mamela bebele e ngoletswe ho kobisa haeba ho bua ka motho mo kgalemela sebeke ho kobisa amohela hore o tsamaya bo Kresteng e le ntho e tla o kobisa mme haeba bo Kreste bo sa bui ka wena o batla bo bue ka motho e mong wena ha o batla ho ya bodimong nako ke mang mo morena Jesu Kriste bebeleng hore hape dipontsho di tla ba teng tse o tla di sheba ka hare ho setjhaba so le nna he bukeng ya Mateo 24 re shebe ka hara setjhaba hona ho thwe ho tla etsahala jwang Mateo 24 e re mona temaneng ya bohlano re theotheohe le yona jwalo e re hobane ba bangata ba tla ka lebitso la ka ba re ke nna Kriste nako ke mang nako ke mang
ba tla ba re ke nna Kriste ke rongwe ke Kriste le nna ke ntse ke le mong eo morena Jesu Kriste a sebetsang ka ena mme ba tla thetsa ba bangata. Nako ke mang? Batho ha ba bangata ba thetswa ngwana tje ke batho ba tlang ka lebitso la morena Jesu Kriste na. Ebile ho bonahala eka kare Jesu o bonahala boteng ba hae bo utlwahala bo bonahala ka mehlolo le meka le dipontsho le dintho tse ding tseo ka di bolelang tse jwalo. Nako ke mang? Nako ke mang? Ha ba ntse bona ka nako e sa le ngata wena o tla iketla o tla bona nako e tla hela sheba nako le tla utlwa dintwa le medumo ya dintwa mme le pele bona re se ke la tswa hobane dintwa se tsona tse tla timetsa lefatshe. Temana bosupa re hobane setjhaba se seng se tla tswela setjhaba se seng matla. Mmuso mong o lwantshe mmuso mong di tla ba teng le mafu a karetsang le ditshenyo tsa lefatshe ka nngwe tse ngata. Lefatshe le tla dubeha le tla hloka kgotso. Ha ho no ba le botsitso le ka hara ditjhaba merabe tla tswelana matla. Ke mokgono ona tjena hona le ntwa tse ngata tsa merabe le hona jwale tjena ho sheba di dinaheng tse ngata dinaha tse no tsona na ke naha e leng kaofela hona tjena di kgepho hona le morabo o mong ha ikona e kgale re hateletse re batla ho tswa mona ha se kgale ha mane hana thuche kae na yele ka tlase Ethiopia mono Sudan e a go koto tse pedi ba nona le masudane a mang ha ikona rona hantle ebile ntse re se masudane a bolona. Ha o tadima hona le naheng tse ngata ke bothata bo teng hona tjena ba bang le ba bang ba mehlobo ba bile ba sa tsebe le rona ba tla phela kang ba tlile ba tla ikganna ka mara fela re kampa ra shwa ke tlala re le bankwana ena hore be re ntse re hateletse mona merabe ya lwantshana jwale mona o thape le mebuso e tla lwantshana e ga ke bua kana ka mebuso ke re ena mebuso ke re ska ba shaba hole mebuso ye meholo kae o batla o hloka o tlisa hore e nngwe ya mealelo ya taba ena mebuso ke taba ya karwana ya babusi mme ha ke thola ke bua ka di-party di tla lwantshana hona tjena re ka bua ka pula la mfuto di-party di tla lwantshana hona tjena le Lesotho mona di ntse di qhotsa fela di bangata fela mme ha ona e mang re hlongwa tjena re le party e ntjha hobane re batla ho tshehetsa yani ha le utlwisise re tla re tshehetsa taba e batho ba buang kana ya utlwahala re mamele re le party e ntjha re tshehetsana e nngwe le nngwe bua taba ya yona e qala ntho ya yona e ntjha e a kwana mme ho a lwantshwana. Ne ke shebile hona tjena hona party e nngwe e ka tang ba teng ha Lesotho mona e hothweng ke RDP ntate hai tsitse di party tse ngata ampe di itseng ko ladisa kwana le kwana ha o tsebe gona ho etsalang keng mebuso tla lwantshana. Nako ke mang? Wena o shebile RDP mane ha wa sheba nako ke mang? Jesu yena o sala haufi wena o shebile RDP o shebile le PPP o shebile le DC o shebile le ABC o shebile le tlhakutso o tsetsa ntategwane o shebile ha o shebena sheba nako ke mang mo temana borobong ere mohlang o le tla nelwa ho tshwengwa le tla bolawa mme le tla hlouwa ke ditjhaba tsohle ka lebaka la lebitso la ka. Ntho engwe e teng e bebele buang ka yena le pontsha dinako kore batho ha ba no ba le mamello ya bokreste kapa ya thuto tsa bokreste. Batho ba tla nyatsa batho ba rutang bokreste ka ho ya ka bebele ba tla ba nyatsa ba no ba le mamello bana ba tla ba hloya ba tla ba hlorisa ke engwe dintho tse o tla sheba le nako batho ba se ba gana ho mamela lentswe la modimo ba se ba sa mamele la ho thwe bebele re motho a kwala radio haeba ana le radio kapa kwala TV ya ha lena di-channel tse ka di shebellang o so sheba nako ke nako jwale wena o shebe hore ke nako. Haleluya. Temana ya le shume bona re ke mo ba bangata ba tla kgoptjwa mme ba tla ekana ba tla hloyana ba bangata le tseleng yona na bokreste ba tla khothumetseha ba tla kgotswa ba ratshi ntena e re latetseng ha e thusi ntena mohlomong ba bangile ha ba sheba boprofeta bane bo go bueng ka bona mane ho Timothea ba ka mkgo ho tla ba ka teng ka ga dikereke kapa ka ra kereke ke tshobana motho a ratshi ntena ha e thusi e re ke mpe ke tlohelle ke ikhutlelle mahlatseng kwa ba bangata ba tla kgotswa mme ba tla hloyana 11 re ho tla hlaha ba profeta ba bohata ba bangata mme ba tla thetsa ba bangata
taba ya baprofeta hona tjena hantle ke fashion. Ha eba motho o ntse a ruta radiong a sa ipitse prophet kapa sa ipitse mo apostola kapa sa ipitse ntho engwe kgolwanyane e nngwe kgethehileng, ke mohlolo. Batho ha ba ruta hona tjena ba tlameha hore ba bone hore ke bo prophet ke bo mang, ebile ba na le mokgwanyana wa hore ha tla kgutla tla bitswa prophet le apostole le manka o tla ke a nyamela nakonyana. Ha ke tsona ba nyamella kae. Ha kgutla mono sa kgutla ana le title a sa bila bona ana le matla a mehlolo le ntho tsena kaofela tsona. Nako ke mang? Wena o shebe nako. Ere ba tla thetsa ba bangata. Mme lerato la ba bangata ka taba ena le tla taba. Mamela rona ntho e tla etsa batho ba bangata lerato la bona tabeng tsa modimo. Lerato la bangata batho ba bang le tapekeng ke ba Kriste ba fosahetseng. Mamela hantle. Ba Kriste ba fosahetseng, bo Kriste bo sa pheleng ka ho ya ka Bibele, ke bona ba tla etsa lerato la bangata le tape. Mme ba bangata ba hlwae bo Kriste. Ho thwe le tla tapa ka lebaka la ngata fala bokgopo. Batho ha o sa tla ba ntho ba e tshepang, hobane ntho tsena di hlahile ka di a tshepahala, di phoqile. Ha o sa tla ba ntho ba tla e tshepa. Mme e re mona empa ya tisetsang ho fihla qetellong ke yena ya tla bolokeha. Monate wa taba ena ke hore le ha ba bangata ba tla kgutswa ba kgutumetse ke lebaka la ngata fala bokgopo, ho na le batho ba lokelang ho ba tsebe hore ho tiisetsa ntse le thweteng, ho tiisetsa modimong, ho tiisetsa tseleng ena, le ho tiisetsa ho etsa botle. Ba Kriste ba bang ba se ba sa boetse ba bile banka e le ho iketsa moikaketsi kapa ho iketsa e kang o betere ho feta ba bang. Tswela pele o tiisetse ho boetsa ka matla a theohang torong ya Modimo. Re bua le moena e mong ka taba ena ya temana ya 12 mona e buang ka lerato le tlang ho tapa la ba bangata ka lebaka la ngata fa le bokgopo re wa tseba ho latela ka mokgo hona tjena bo Kriste bo hlang botuma hampe hona le ntho tse sibollwang tsa mantlwane le boloi bo teng ka ra bo Kriste bo bitswang bo Kriste man ho polata mana di ere batla ba le sebo sa borapedi empa ba latotse matla a Modimo. Hona tjena hona le bo Kriste bo bongata bo rapedi bo bongata bo teng fela bo sena matla a Modimo, fela ho ntso bitswa lebitso la Modimo, fela matla a sebetsa mono le ya Satane a hlahang teroneng ya dihele. Ba batho ba bangata ba teng ba sa ba ntho ena bo Kriste ke re senyetsa nako ho bapalwa mo, mme nnete ho bapalwa empa ka bomadima motho ha tsebe ntho tseo ke tse boletse hore ke dipontsho tsa nako. Yena ne le go a sheba manaka a nako, mme a sheba gona manaka wa nako a supa eng. Ha a supe fela go ke amba morao, a supa go Jesu wa tla. Ke batla ke potlake le wena ke o ise dipolotiking fela tsa lefatshe. Ke batla go bua ka dipolotiki tsa lefatshe. Dipolotiki tsa lefatshe kgaolo ya 13 bukeng ya tshenolo 13 ke mana ya 11 le 12 e re ka ba ka bona sebata se seng se nyolwang lefatsheng sena le dinaka tse pedi tse jwalo ka tsa konyana, sempa se bua jwalo ka thakong. Dipolotiking tsa lefatshe ho na le naha e nngwe eo Bibele e hlalosang le sebata. E re ena le dinaka tse pedi tse kang tsa konyana. Ena le dinaka tse kang tsa konyana, empa naha ena ke dragone, ha se sebata fela, e tlo bua jwalo ka dragone fela ena le dinaka tse kang tsa konyana. Ka mantswe a mang ena le nthonyana e nngwe ena le botle bo kang ka rena le bo Kriste, fela hantle ka re ho yona ho sebetsa matla a lefifi. Mme hote sebata sena se tla etsa ka matla ohle a sebata sa pele pontsheng ya sona, mme se tla etsa hore lefatshe le ba ileng ho lona ba rapele sebata sa pele seo leqeba la sona le bolayang le ne le fodile. Naha ena e Bibele e hlalosang le sebata ho latela hona boprofeta ba Bibele ha bua ka dinaha bo re ke eng, bo re ke sebata. E re naha ena e hlahang ena le dinaka tsa konyana fela e sebetsa ka matla ebile e bua jwalo ka dragone, e tla etsa hore lefatshe lohle le rapele le etsetse sebata sa pele se tshwantsho. Mona sontso o bisa hona le sebata se re sa buing ka sona ka jeno. Fela ntho e ke buang ka yona mona ke hore naha ena e bona e tla ba le tshusumetso e kgolo ho lefatshe lohle. Hallelujah. E tla ba
le tsusumetso kgolo lefatshe lohle hore naha ya rata kapa ha rate e tla ba le tsusumetso ho yona lefatsheng lohle. Ka nako ngwe ha re bua ka naha ena re la ka ra sheba ra bona gona go profeta bona ba bile bua ka naha efeng naha e bileng le dinaka tsa konyana ka mantswe a mang dipontsho tse ntle tse kang di haisa batho tse kang tsa tokoloho ya bodumedi le tokoloho ya setjhaba, civil liberty, ke naha ya America e qadileng taba tsa mofuta oo. Mme ntse e ikana ka tsona lona jwale hoja hona tjena dinaka tsene se di keqa hodima hlooho ya sona, tsona ntse di le teng e ntse di rwetse fela se di keqa. Tokoloho ya bodumedi e ntse le teng, tokoloho ya motho ka mong, civil liberty, e se ke ka haholo. Ho ntso bua ka yena e ntse e qotswa kae melaong fela e se ke ka haholo. Mme America e tla ba le sumetso e jwalo lefatsheng kaofela e tla re ho etswe setshwantsho sa sebata. Setshwantsho sa sebata ke eng? Ke batla ke bua ka bokgutshwanyane fela gona setshwantsho sa sebata ke. Setshwantsho sa sebata ke moo o bonang naha e etsa melao ya tseo e ratang hore di etsuwe. Ka mantswe a mang melao ya naha ke yona e hlahisang gona naha le babusi ke ba mofuta ofeng. Melaong ya naha o kgona ho bona hore na batho ba busang naha eno ke ba mofuta ofeng. Ka mantswe a mang melao ya naha ke setshwantsho sa naha. Jwalo ka ha le melao ya modimo e 10 e setshwantsho sa modimo. Ha eba sa tswe gona modimo ke motho ya jwang, bala melao ya hae o tla tswa motho ena ke motho ya. Modimo eno ke modimo ya lerato ya sa batleng bobe ya tjena hape ke modimo a boulelang. Jwale ha o thwe America e tla etsa hore dinaha tsohle kaofela di etse setshwantsho sa sebata sa pele. Sebata sa pele seo buang ka sona ke sebata seo ho sona se ileng sa etsa melao e hatellang batho ba etse dintho ka mokgwa bona ba sona se batlang ka teng. Mme sebata sena ke sebata se kopantseng bodumedi se bile se kopantse le bobusi ba naha. Mme ho latela ka mokgwa o sebetsang ka teng, ha o fotsitse melao ya bona ya naha eno ya bodumedi o sontso o fotsitse melao ya naha. Ha o fotsitse melao ya naha o sontso o fotsitse melao ya bodumedi. Ntho tsena di kopane mmoho ha di etsa dinaka tsa ntse pedi tse kang tse America di entseng e reng melao eno ha e lokele kapa tokolo tseno ha di lokele hore ka tsela efe di ka kopanngwa nqa le nngwe ya ba ho so ba le naha kapa mobusi ya reng nna ke laola ka kerekeng hape ke laola ka hara naha. Jwale mobusi eno a re buang ka yena o la etsa melao eno e hatella ka tsela ena. Jwale ho thwe America e tla etsa hore lefatshe lohle le be le melao ya bohatelli. Melao ya bohatelli, mme ke batla ho isa mohlaleng fela wa go tlo hlokomela hore melao ena ya bohatelli e sentse practice, e sentse e testuwa. E nngwe dintho tse ntse sebeditseng ho testa melao ena ke ntho e thweng ke COVID e sebeditse ho fana ka monyetla wa hore melao ena e ke teste gona. Ha re ka ra laela batho ba etse ntho la ba sa rate la ba sa utlwisi la ba sa dumellane le yona go ka etsa jwang? Ba testile lefatshe lena le testile. Re a tseba ha ke batle hore re nne re je nako ka taba COVID rona e tadiwe ke mang entse jwang, empa hona le mo e kgannwang teng taba ena hore fihlile ditoro le ditakatso tsa batho. Mme e sebeditse ho testa hore na ha re ka ra etsa hore re laele batho ba lefatshe lena kaofela hore ba etse ntho na e ka etsahala. Ke batla ho bolella hore lefatshe lohle kaofela ile la rwala di-mask. Ho setse batho ba fokolang fela ha ba ile ba teng. Lefatshe lohle no re ke ke a fa ditshebeletso tsa mofuta ofe kapa ofe ha o sa rwala lenkwana. Batho ba etsa melao ka hara dinaha e reng le dula malapeng hona tjena hobane ho be ka ntle ka mane. Melao ena ne re retse go ipoloka batho ya ba thusa. E ne utlwahala e ba thusa. Mohlomong ke be ke hlalose ke ile ba thusa. Fela e ne le melao e ne sa fane ka chance ya bona wena o batla ho etsa. O re ho tjena mme ha o le tjena ha o se tjena o tla tswa kotsi. Batho ba rwana le batho ba bang. Social distancing, batho ba hle ba rwane ka hara setjhaba e be setjhaba se tatolohaneng. E ne le molao. Ho seng jwalo o no kopana le mathata. O no tlameha o hlape o sa tsebe hore na o tshwereng hobane o no sa tsebe hore na o tshwereng. Ke molao ono o tlama motho e mong le mong, mme le hona tjena o ntso o tlama motho e mong le mong dibakeng tse ngata moo o ntso thola hore batho ba kena moo batho ba tlameha hore ba inyanyantse matsoho hore rona ba rata kapa ba rate. Melao ena ile ba melao e hatellang
ntse le melao e ntse hatella lona tjena hwa qetella ba le naheng tse ding ke be go jwetsa gore le naheng ya Lesotho ba le molao o jwalo o testwang mme ke be go jwetsa gore batho ba testile molao ona ka gana Lesotho ba fumane ditholwana tse ba di batlang go feta ka mogone ba lebeletse ka teng hobane ne sa ba hlotswe pele ka gore melao ena e ne le teng re batho bohle kaofela ba ente bana ba enta ka boikgethelo wa bona empa batho ba bangata ba ha ba etse jwalo le di-percent tsa gola tse kana tsa bo 40 ha o tla qetela jwale mmuso wa Lesotho ga e khona 40 ena ha ya lekana re hloka re ente batho bonyane re fete 60% kwa ya ba jwale mmuso wa Lesotho jwalo ka dinaga tse ding wa re jwale re se re tlotla re le hatella ha o sa entwa ha o no thola ditshebeletso ha o sa entwa ha o no thola ditshebeletso tsona tsa bophelo ha o no di thola ha o no thola ho fumana ditshebeletso le bakeng tse ding ba bang ba le qetela santsa ba enka le hohle mona santsa ba e sebedisa se le mo molawana ha o tshon teng ba hanela batho ho fumana ditshebeletso hobane fela ba sa enta mme taba eo e sebeditse e bone hore e a sebetsa hona selemong sana seo COVID ile ya qala ka sona hona motho e mong yana ba hlahisa mantswe a reng phoso ya rona re le batho ko bane re nahana hore taba ena e hle ke tsietsi e kgolo mme re ne re bona e le tsietsi e kgolo hobane o no sena motho a tsebana ntho ena e phekolwa jwang mang kapa manyana a tla go a thusa o no mo mamela re go jwetse ho ka bona le batho ba ngata hampe hona jena ba phekotsweng ke boloko ba difariki hola ba le motho ya fihlang a re boloko ba fariki ba thusa bana e mona tshwile ona ka ja ntho ngwe le ngwe he o no le hobe mme mmuso o la kwalla batho ba ba gwesa mankwana wa ba arola wa ba tlamella go ba ente mme jwale ba bangata ba fumana ditholwana tse bana ba sa di lebella ba bang ba kula le ho kula ba bang ba fola mme motho yena ka nako ena 2020 ha so sena se stala ha bona bothata bo teng ka melao ena kgatello ke a tla tswa wa tsa bothata bo teng ke bofeng phoso eo re entseng re le batho ke hore be re dumeletse mebuso hore ebe ile ya re hatella nakong ena tsietsi mme ka hona a ba bolela polelo le reng ka moso re tlameha re tsebe taba ke ena ha o ka dumella hore mmuso ka nako ya tlokotsi o etse melao e hatellang mamela taba ena hantle mmuso o tla thoma ditsietsi tse ngata e le go tlo no tseba hore o etse melao e hatellang ke batla pheta taba motho ena hore ha o ka dumella mmuso hore ka lebaka la tlokotsi o etse melao e hatellang mmuso o tla dula o kapa ditlokotsi hore o tlo tseba etsa melao e hatellang taba ena o tlo emamele o tlo hopola ka moso ha morena Jesu Kriste a so tlo ntse o phela hore o tlo bona gona ke dikoduwa tse ngata ga ntse mebuso e tlo tla di etsa hore tle tseba go jwale e kgannele melao e batlang go etsa le pele hona tjena molao wa ho bona gona hana lefatshe re ka re kaofela ha lona le rutlwe ka nako e le nngwe o ka etsuwa jwang o so bone hore ka karolong ya bophelo o a sebetsa nako ke mang ska ba le ba taba ke nako ke mang ho lokisetsa nako yane eo ho tla etswa hore ho etswa setshwantsho sa sebata ho tla ba le molao o hatellang batho bohle lefatsheng mona hore ba etse ka moo America e batlang hore ho etswe ka teng le ka mokgwa e batlang hore e sebetse ka teng le sebata seo se buang ka sona seo tweng ke sa le qaba le fodileng nako ke mang ke batla ke re ho yena ngwaneso ha ke phethela taba tsaka America e sebeditse dilemo tse ngata e lwana dintwa lefatsheng mona kaofela dintwa tse ne re ke tsa tokoloho ya batho ba hateletsweng liberation wars e lwanne ho tloa Iraq ya ba dikela Afghanistan ya dikela Bolivia ya naya e ntse re e lwana dintwa tseo e lopollang batho ba hatellwang ba mfuta o bona bela tjena Russia e nkile le yona ha e hlasela Ukraine mane re ke lwanela Ukraine bane ke batla ho ntsha bonatsi bo ka go yona e tla bona dintwa le medimo ya dintwa nako ke mang ho tsela tla bona le dipontsho sebakeng sa lodimo ha e bala ka jeng lena sebakeng sa lodimo le tla bona le dipontsho ka mogho di tla fetoga ka teng kgwedi le letsatsing le dina le ding le tla di bona
maqalong a selemo sona sena sa 2022 ka kgwedi ya Pherekgong, Australia mane ke ha moithuti e mong ya university ya Curtin. Moithuti ena ke moithuti ya ithutang ntho teng ke astrophysics, a bona sepakapakeng mona ntho e soka ke bona ho ha, a bona hona le ntho e ntseng e ntsha radio waves ka tsela e matla ka mokgwa makatsang. E bona le haufi haholo lefatsheng la rona hobane hothi e bohole ba 4000 light years away. Ha re no bua ka science e tsatsing la kajeno, fela ke ntho e haufi haholo ho lefatshe. E bona la ntse e panya ka mora metsotso e melemeng e 20 e ntse e panya e tima, mme sebedisa e seng kganya, e sebedisa radio waves. Mme radio waves ke ntho hangata batho re tsebang hore re buisana batho ba hole ka tsona. Boa mahlale ba setsentse ba maketse lona tjena ba tsebe hona ke ntho e. Potso e salang e le teng go rena e ka ba hona le a buang le rona sepakapakeng mona, ya le kang ho fana ka molaetsa ho rona, ya le kang ho shebisa nako na hona nako ke mang. Mamela ha ke tsebe hona e ka ba ke mang yenwa ya ntseng a etsa di-radio wave tsena, empa ntho ke e tsebang ke ena e le nngwe motswalle wa ka ya ratang gore Jesu yena o teng, o batla ho bua le rona, o ntsa re fa melaetsa. Ha re sheba dipontsho tsena kaofela tsa nako, o ntsa re fa molaetsa hore hela nako e tjhaile, sheba nako ke mang. Jesu yena o teng, o batla ho bua le rona a le mahodimong. Jesu o teng, o batla ho bua le rona hore e ka kgona re kgutle mekgweng ya rona hobane nako e tjhaile. Buka ya Jobo ha e bua kgaolo ya 33 temana ya 14 re Modimo la hore jwalo o bua ka mokgwa o mong, a bue ka mokgwa o mong, empa ha o mamele motho. Na e ka ba le wena ha o mamela na e ka ba le wena ha o no sheba nako na, hobane nako e re leng yona e tjhaile. Dintho tse re di bonang ke tse reng e ka kgona motho a kgutle mekgweng ya hae. Hona le motho e mong ya o jwalo ka dipontsho tsena re di badile Bebele e bolela a sa ikgathatse ka bo Kriste, ya seng a sa botsotelle ho hang, hobane a bone dintho tse etsahalang. Empa mamela mona motswalle ka ratehang, la e ka nna ba Kriste ba o phoqile le bo Kriste ba o phoqile, fela wena sheba nako. Modimo a ke a mamela mohlamorena Jesu Kriste a tlang ho wena o la kgentshwa wa ngala bo Kriste, wa ngala dikamano tsa hao le morena Jesu Kriste ka baka la batho. Sheba nako e tjhaile, ena ha e sa le nako ya batho ba ngalang, ha e sa le nako ya batho ba batlang ho qekiswa. Hona le motho e mong ya ntseng a re na ke so kgodise hantle, ha e sa le nako ya batho ba manganga. Ha e tjhaile e tla otlela ka ntle le mangangano. Nako ke mang? Ke batla ho rapela le motho e mong. Hona le motho e mong ke batla ho rapela le yena, ha ke tsebe hona ke mang. Wena mmuhi wa tshebeletso ena tsatsing la kajeno lena ya Sesotho sermons, ke batla ho rapela le motho, ha ke tsebe hona ke mang. Mme ha ba ko wena Modimo a o etse hantle. Hona le motho ya re ntate Modimo, nna taba ena ke utlwa empakela moferefere, ke batla ho e ka nka boelana le wena, ke batla ho kgutlelana le wena. E mong hore nna ke batla ho etsa qeto, taba ena bo Kriste ne ntse ke nkea ke beella ho lenyana mane, taba ena o tla ha morena Jesu Kriste ke ne ntse ke beella ho le mane, ke sa hlokomele hore e bohlokwa bona bo ha e sale, hobane ke yena fela morena Jesu Kriste ya re sileng le yona re shebang ke tlo kopana le lona ka letsatsi le leng. Mme ha ba tlo kopana le rona re sa itukisa, mme ke batla ho rapela le wena, re tle re rapela gore Modimo a re thuse re loke re emele nako eo, hobane nako yona e tjhaile. Re rapele Modimo ya halalang, ha ona Modimo ka ntle ho wena Jehova Makgotla. E ne le wena qalong, ke wena ka mehla le ka ho sa fele, Modimo ya latellang ya tsotellang, hore latelletse wa re tlela le ka molaetsa ona o re hopotsang, o re hlasinyang, o re tsosang, o re phaphamisang hore re shebe nako morena. E ka nna ba re phathantswe ke menate, re santsane re itse tjhala, re santsane re tswile ka bo Kriste, empa nako ya tjha morena. Mme re tsebe gona o tla kena neng. Nako ena ka nako nngwe le pele tjhaya, re na le ho tjhaelwa ke nako ya ho shwa. Modimo re thuse re kgutlelane le wena. Ke batla ho rapella ngwaneso eo hona ba tjena ba tlang kgutlelana le wena Modimo. E ka nna ba morena kgale a le lera, empa jwale o batla kgutlela hae. E mongwe teng morena ya o taba tsena a di shebileng a le ka thoko a reng ke ntse ke utlwa taba eno, empa ha ke na taba le yona, empa jwale hore tate ke batla ho atamela. E mongwe teng morena ka nnete ke ntse ke tswela pele tseleng ena, ke kopa o ntise ntate se ka ba ka therekela.
o modimo wa ka hona jwale tjena ka lebitso la morena Jesu Kriste tshwara e molemong lwana emo ntwa tsa e molemong ha o hele e molemong re thusa ntate hore e tle re ka letsatsi leo ha o tla re be re lokile go lebeletse re o amohela modimo wa rona tsala pele o itlotlise o itlhonofatse ka maphelo a rona ka lebaka la Kriste morena. Amen. Amen and amen. Ka nnete re boka morena ka tsela e kgethehileng ka bosebeletsi ka molaetsa o matla o thewang toroneng ya hae a sebedisa mohlanka wa hae. Ruri re boka morena ke hona ntate. Ntle le go senya nako re ke re shebe fela rona ebe ba ntseng ba di beha kapa ba ileng ba di beha ba itseng maboteng ana rona a mabedi. Me Amanda o re kopa ntate Boithatelo Khatleli a re rapelle hore re tie thapelong hobane nako ha e sa leyo. Jesu wa kgutla e se kgale, re tlamehile re ikemisetse ho kgutla ha mmopi. Mme ke batla hore hang ntate re tle hle re etse jwalo ke mpe ke shebe fela na ha hona kopo e nngwe ya thapelo e re ka gabeseng re otlella. Men Thabeleng Matubatube ke batla ho nka molaetsa ona wa hae e le e ka go hapellang hore ntate Modimo re hloka matla a hao re thuse. Ke a leboha ntate, e tla re ntse ke bolalana ba bang ba itseng ke kopa re hle o hle re rapelle taba ena e seng e beuwe hore re hloka hore re tie thapelo. Okay, ke kopa re rapele ntate. Modimo wa rona ya halallang ha ona modimo ka ntle ho wena Jehova. Ke wena modimo wa nnete o le mong fela ntate, le jwale ke wena fela modimo nnete. Re ina majana ntate ka ho ikgetha ho latela kopo ya bana ba hao, ha ba kopele bona ba le bang, ba kopela bohle kaofela ba ratileng ho tla ha hao, le bohle ba ipitsang ba Kriste, le bohle ntate ba lebeletseng ho tla ha hao, hore modimo wa rona o ko re thuse hle ntate re tle re tie. Re ska ra tia fela ntate tseleng ya ho tsamaya bo Kristeng, empa re tie hape le matleng a o re file ngwana matla a thapelo. Re thusa ntate ho ba batho ba thapelo, hobane thapelo ke yona e leng parafini le petrol le diesel le mafura a re hotetsang hore le nako e ka nna ba re kgathaletswe ke pere ya ho tswela pele ha re ntse re hoeletsa ho wena, re ba le kgokahano e matla hore re boele re rupo hape re ye pele. O modimo wa rona re thuse ho tia thapelo, re thuse ntate ho rapela ho dumeleha la ho sa dumelehe, re thuse ntate ho ba le nako ya hao motshehare le bosiu e sta le hara kgitla bosiu. Re thuse modimo wa rona hore re be le thapelo ka bomong, re be le thapelo ka sehlopha, re be le thapelo ka bongata, re le dikereke, re le setjhaba. Modimo wa rona re lwanele, re thuse ntate ka hodimo tsohle re ska ba ra sala ka lebitso la Jesu. O tlile hore o tlo re batla ntate, ke rona bana re a fumaneha, mme re thuse ntate re ska ba ra sala ka lebaka la Kriste re a leboha. Amen. Amen, amen and amen. Ne o tloha mono re la ga bona mme Amanda betse a re ka nnete di hlolehile di-scientists, Bebele ke yona fela e hlalosang ebile e hlakisa taba ya ho boptjwa ha lefatshe. Hallelujah. Ga bona mme Mosebo a re fela amen. Amen and amen. Ya ba mme Amanda wa hlaha o re fela nako ke mang. Yeah. Ne re se re buile ka mme Thabeleng a re ntate Modimo re hloka matla a hao re thuse. Mme Amanda a boetse a re amen ha re tiisetseng. Amen. Mme a boetse a kwala ditaba tsena ka hore a re
A powerful sermon that Boithatelo Khatleli Nako ke mang. Ke mang Nako ntate? Ke mang Nako? Hey, taba Mang eno Nako? e matla eno. Ke la ka utlwa o nkhaula. Ka bona o kenya motho mahlo. O re Nako ke mang. Amen. Batho ba shebile dintho tse ngata kwana. Bo di RFP kapa di RDP. E nngwe ya tsona mono ke yona mono. A re bjale o di shebile ntho tsena. Fela jwale Nako, sheba Nako ntate. Ruri morena a re thuse hobane nna ke nka le potso eo motho ka nna utlwa ekare e botswa rona re le sehlopha mme le yona ntse le taba e ntle empa motho ha o mametse wa utlwa hore hantle botebo ba yona motho ka bomong. Amen. O eo ya ha watch o bona ka ekare Nako ke mang. Mme ka nnete morena a re thuswe ke hona me moya kgabane ka go tjho tjena ke tla kwala ditaba tsena ha re se re qetile le ntate Khatleli ka thapelo jwalo ka ha se re qetile tjena ha re qeta ho etsa thapelo eno ke tla ke hore tla ke tse ntho sa tlwaelehang ka hore ke kwale ka lehlaso mme lehlaso leno e tla ga le fela e tla ba ka nnete ho fedile ke lehlohonolo. Amen. Ha re etse thapelo ntate wa rona ya mosaleng ha ile modimo wa rona re lebuile ka tsela e kgethehileng ka ditaba tsena tse matla tse re supisang fela hore ha ile hantle ntle la re phela ekare nako e ngata empa ha ile hantle nako ile. Re a o kopa modimo wa rona ntjhafatsa dikelello tsa rona di bule o di fiele o di tlosele rwele le tletseng la dikatana tse ngata modimo wa rona tse bileng re nahana hore ke dintho tse hlomphehang fela di re duba tse ding le dintho tse re natefetseng tsa lefatshe lena tse sa tlotla di re thusa ka letho modimo wa rona. Ntate ya halalelang re a o kopa e ba le rona e ba le babui bohle ba ilang ba sheba ditaba tsena re beha kanale ena ka tsela e kgethehileng wena modimo wa rona hore ela pele o e sebedise mme e phatlalle tse ditaba tsena holo ho dipuo tseo ka nako nngwe re sa di tsoteleng hobane buka ya tshenolo modimo wa rona e re fankgedi ena o e romme le dipuong mme ntate ya halelang Sesotho ha se a sala ho hang fela. E ba le sebui sa kajeno ntate Boithatelo Khatleli ba le lelapa la hae re a kopa ba hlonolofatse bohle modimo wa rona ka hohle ntate ya halelang mme o ba etse ha leshome ka bosebeletsi le thato e banang le yona ho wena modimo wa rona. Mme ntate kaofela ha rona o tlo re thuse hore e tle re mohlang Kreste a tlang ka maru re be re tshwarane ka matsoho ha mmoho ho leba mmusong wa hao o kekeng wa hlotse o ntse o sitiswa ke letho o tla fumaneha re ntse re phela ka bosafeleng. Re a kopa re a rapela modimo wa rona hobane re tshepile bitso le letle la morena le mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. Amen. Amen and amen. Ka nnete re a leboha Tate Khatleli o sa tla foka matsoho bontsha o ile jwale. Re lebile wa Yesu morena Jesu Kriste a hlomphatse le tshebeletso ena ka ho ya ho ile. Amen. Amen.
ke tshware kae